Ассалому алайкум бародарон ва хуарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чхеле ки мо гуфтем ватани азизамон рафта ба шумо шаҳру ноҳияҳоро навор мегирем. Ва имрӯз ба хоҳиши подписчикон, яъне обуначиён, боғи Куруши Кабирро мо бояд бубинем ва мо тасмим гирифтем ки ин боғро баҳри шумо навор гирифта ва пешкаш шумо гардонем. барои дастгирӣ якум дар видео лайк конед ва видеоро худи озир дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. зебогиҳои шаҳри Душанберо ва зебогиҳои ин боғи Куруши Кабирро якҷоя мебинему, ҳаловат мебарем. Моро пайгирӣ кунед. Меравем. خیلی که میبینید دوستان عزیز، حاضر ما داخل شدیم و در اینجا از دست راست یکم چنبرک ها است. در این چنبرک ها نفران که بگاه میشد میان در اینجا میشیند و در این باد و هوای تازه چکا میکنند، استراحت میکنند و در برش پرتوگاه است. مقصد میبینید تون سمیچکا میخرین، چیزی میخرین شوکی در همون پرتوگاه میمونه. دوستان عزیز، در داخل همین باغ میم در اینجا میبینیم ملکه صابرова هنرمند خلق اتحاد شوروی است. بسیار زیبا کردگان مقبره بسیار خوب بازی دوام میتیم. دوستان عزیز، خیلی که گفتم ما حاضر در داخل باغ کوروش کبیر هستیم و خواستم در داخل باغ چی است و مشاهده کنید. به همین خاطر ما اومدیم حاضر در یک چنبرک شیشتیم و بسیار منظره خوب است و بسیار برای کودکان هم جایهای خوب کردگیان و بسیار هم دل آدم راحت میکند. به همین خاطر خواستیم در اینجا کمی هم باشد استراحت کنیم و حس وطن رو کنیم. یعنی در حقیقت آدمان در اینجا بیاد یک استراحت کنن، همین قدرش میگه که اوه وطن میگوی. با همین خاطر لایک برای وطن مونید. دوستان عزیز، خیلی که به شما گفتم ما در داخل باغ کوروش کبیر هستیم و در اینجا مخصوص برای کودکان جای بازی کردگیان بسیار هم چیزهای زمانوی و خواستیم که این رو برای شما نشان دهیم. مثال فرزندان خود رو در اینجا اومده بازی کنند و یک راحت کنم. میگم در اینجا نه تنها کودکان بلکه کلانسالان هم در اینجا بازی میکنند. یک بسیار باغی خوب است برای جوانان، برای کودکان، برای پیرانسالان، همش خوب است. مرحمت کرده بیاید به باغ کوروش کبیر. لایک رو مونید. میرویم. خوش دوستان عزیز، خیلی که میبینید در داخل باغ کوروش کبیر میدانچه‌های ورزشی یعنی برای فوتبال است و در اینجا برای بسکتبال، در اینجا مینی پولیا در اینجا باشد بگیم برای بسکتبال و برای تنیس هم جایهای بازی و برای ورزش کردگان. خوش دوستان عزیز، خیلی که شما دیدید بسیار باغی خوب کردم و ما اولا با سرور دولتمون محترم امام علی رحمان سپاسگزاری میکنیم. اینچنین باز هم تشکر خود را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی میرسانیم که برای شهروندان خود اینقدر باغ‌های زیبا کردن و
бисёр ҳам хушҳол шудем. Ман ҳам бори аввал ба ин ҷо омадам ва дар ҳақиқат бисёр меҳнат кардагиянд. Зиндаву саломат бошед, ҳамеша дар ёди ватан бошед. Ин боғро омада шумо аз пеш бубинед. хуш дӯстони азиз, мо на танҳо боғро ба шумо навор мегирем, балки дар ин ҷо хостем ки аз шаҳрвандон дар бораи ҳамин боғ якчанд савол бипурсем. Чӣ хеле ҳамин боғи Куруши Кабир ба шумо маъқул аст? Бале маъқул аст. Мен истироҳат мекунем зура? Тамошо ам истироҳат мекунем. Бо амрот ҳаст он таи дига? Амро он ҷурум аст. Мен ҳаминҷа истироҳат кардам, баъдои дарс баштидам. Сара уром кардам, истироҳат кардам. Ҳамара даъват мекунем ба Куруши Кабир. Ба ҳамара даъват мекунем. Марҳамат кунем бугу ба Куруши Кабир. Биёем бачаҳо марҳамат кунем. Я тамошо кунем. ман Али Акбар дар соли 2018 яке аз блогерони бо муваффақияти Тоҷикистон ҳастам ки шоҳҷоиза аз YouTube бар ман сазовор гашт. Ин шоҳҷоиза танҳо нафароне соҳиб мешаванд ки дар каналашон 100 000 обуначӣ доранд. ин ҷоиза танҳо аз ман нест, балки аз ҳамаи мову шумо аст. ҳозир мо дар бораи ана ҳамин шоҳҷоиза аз YouTube барои шумо маълумот медиҳем. соҳиби ана ҳамин ҷоиза шудам. азиз, мо интизор шудем ки намози шом шавад ва ин чароғҳое ки дар қафои ман мебинед, хостем ин хел зебогиҳоро баъри шумо нишон диҳем. биёед оз якҷамъ дароем. салом дӯстони шабакаи Файзи Иброҳимов. чӣ хеле ки пештар гуфта будем, ба наздикиҳо бо ягон консепти дигаргуна назди шумо мешавем. инак дар барномаи Чӣ мегӯяд қарор дорем ва меҳмони аввалини ин барнома Али Акбар Қурбонов, роҳбари гурӯҳи шабакаи иҷтимоӣ ҳамнаво дар YouTube, ё ин ки блогер Али Акбар Қурбонов. сараввал шуморо хушомадед мегӯем ва оғоз мекунем аз саволи Али Акбар Қурбонов кист. каме дар бораи худ ҳарф занед, то ки тамошобинони азиз шуморо кам мебошад ҳам бештар шиносанд. саломат бошед ки моро ба ин барномаи худи аввалин шуда моро фарёд кардед, яъне меҳмондорӣ кардед. саломат бошед, зинда бошед. дар бораи худам камтар суҳбат мекунам. Али Акбар ҳастам, зодаи ватани азизамон Тоҷикистон. дар ноҳияи Фарқор ба дунё омадам. то синфи нуҳумӣ дар мактаби рақами 3 ба номи Абдурраҳмони Гомӣ хондам ва баъд аз он ба шаҳри Душанбе омадаму ба имтиҳонот шурӯъ кардаму ва баъдан дар Туркия донишгоҳ дохил шуда ҳол дар он ҷо таҳсил мекунам. агар махфӣ набошад, шумо чанд сол доред ва оиладор шудаед? бале, беҳтарин савол. ман соли 1990 аст, 27 сола мебошам. дар соли 2018 оиладор шудам.
چی خیلی که گفتم شما رهبر شبکه همنوا در یوتیوب هستید. این بلوگری که در دل شما جای گرفت و شما با همین ساحه قدم گذاشتید و برای چی همنوا؟ بله، من سال 2017 در یوتیوب کار و فعالیت خود را سر کردم و در سال 2018 یکی از بهترین بلاگران پرسون هستم که صاحب همین جایزه شدم و البته برای نامشون که بیاید نامشون را خودم انتخاب کردم. بسیار نفرات گفتم که چی مونم نام رو بسیار توصیه ها دادن و من خودم و فکر خودم همنوا را انتخاب کردم و همنوا را انتخاب کردم. خوش بینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. فکر میکنم که در حقیقت بسیار پارک خوب، بسیار باغ خوب و برای شما این رو مهنت کردیم و زحمت کشیدیم این نوار رو پیشکش شما گردوندیم. برای زحمت های ما و برای این قدر زحمت ها کشیدن این باغ رو بنیاد کردن و ساختن خواستیم برای همین یک لایک خود را دریغ ندارید. در ویدیو حتما لایک کنید و ویدیو را خود یازید در ایمو، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی پنگ کنید. باز زیبایی‌های شهر دوشنبه را برای شما نوار میگیریم. تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان باشد. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.